اشکودرن هجا ایرو 19 نیسان 2024 اینه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 16 امنوچه وداوی پیشکش بکندم دم آزادی ربرا پای کجکه کت سالا بیستان گوت بخورد کرنا آوا کرنا جیان آزاد ام 8 نیسانه پیروز بکن تبگر آزادی جند ناف پکی کده کول سر شوپا سارا ساکن جانسس دست بکر بو 8 نیسان 2005 بناوی KGB رویتی خود دوام کر و ج سالا 2014 و وکی کجکه کمال انجین کردستان جتواهی جنین جهانی را الهامات کشینه Koordinasyona KJK bu boneyan 19 sal ve gerada mızrandine da xuyani da koordinasyona KJK gut veke komelenjine Kurdistani KJK emd sal ve gera 19 han adam mızrandına xwedene bi destpekina salamaya bistemina tekoşinere emjinin berxweder u yenko nırxen azadiye afrandine behskirin sılav dikin reberi konfederalizma demokratik u em gihandın ve aste u hişmendiya azadiye dame reber apo behskirin sılav dikin meşamaya azadiye ya jineku bu peşengtiya hevre sakine cansız Sara Despekir bu peşengtiya be hezaran şehiden meyen azadiya jine devam dike tekoşiname be heza peşeng ade hezaran jnan reyal nava refen partiya me paşku arteşame ya xwa parastine ye jastare ben haber devam dike lehemu partiyen Kurdistan jin heza xwa ya parastine rexistin ya jine civan rexistin ya civaki u siyasi ava diken u le ser benga peşengtiya civakere girseydi be ledije her cüre sistem meji u kiryaren be serveri amer berbejyana azat ve gave daveje bersvajne yalıp pırsa dve çava bejinde de jiberku sistema KJK sistemeke veleku je azadi ajne tavizenade KJK gut tekoşiname kubu meşa hevre Sara Despekir berexistiname yejeveke u yaşke devam ker be teoriya kutbune arteş punajne ideolojiya rızgaryajne fikre hevjiyana azad kurbu u veke partiya meya peşenk paşke bi parti buna mayinde bu de 18 Nisan 2005 de revitiya xoya azadi veke KJP devam ker u ji sala 2014 vir veji veke KJK denge xoya gyan tevaya cihane reber apovi vesile roje jimere u hagot duxazım jinen kurt rebe bejim hevriyen min enjin endel soze şere azadi tekoşina azadi devletçiye le deşte le bajaran be garantiya mezen azadiye her tişten jibili ve valane namus hurumet eve kubi be teminata azadiya gel heza xoy jibu ve ke heye le serve benge be armanca pekarina yekitiya demokratik azat ajnen le Kurdistane armancen demokratik enjilen ruşlata navin u cihane misuger kirina yekitiye jixore kir armanc be vegave berbe konfederalizma jine ya demokratik ve çu de tekoşina azadiya jine ya cihane de ev yek xwedî wateke dîrokiye koordinasyona KJK ani zaman em de demeke dîrokî deneku bi jin jiyan azadî ber bi şoreşa jine vedimeşin em jinen Kurd bi iddaneku peşengiye ji tekoşina azadiye ya jine ya cihane re bikin weke KJK mejî xwere kiriya armanc ku bu komîn meclis akademi û rêxistiniyen komparatif an di nava civaka xwe de jineke bi tenê ya bê rêxistinî nehêlin şêweyê jiyan û tekoşînê yê hevre Sara pusulaya me em jiyane bi temamî veguherîn şêrekê li dijî mêrîtiya serwer jiyana bi rengê Sara bidin destpêkirin bi tekoşîna demokratik em tekoşîna xwe ya ekolojiyê bi hevre bilind bikin her aliyê welatê xwe bi kulîlkan bixemilînin li ser bingeha pîrozkirina salvegera meya da mizrandinê em civînan semîneran kombûnên perwerdeyî çalakên çandî li dar bixin di dijî qirkirina çandî çalakên berxwedana çandî pêk bînin lewma ji bo vegera li dayika xwezayê li ser bingeha jiyana azad û afirandina çanda xwedevandiya neolîtik pîrozbahiyên ku li damizrandina KJK tên pêk bînin
KJK گوت سه سالا 21 یامه دم همو یامه بالا خویا مور بروژا خو بسترکا خو بدویا چاندا خو کل تویا جهان شین بویه درونهیا لهنگن منجنین آزاد کو همو سردم رونی کرنه ام بر به آواکرنا کنفدرالیسم اجنه یا دموکراتیک جهان و دمشن ام به همو هزا خو تبلیغ کمپانیا آزادیا فیزیکی اره براپو و چاره سریا سیاسی پرسکرکا کرد ببن وظیفه همو جنان کو و کمپانی بسر بخینن TJK دست به کمپانیا شادنا نامه جبو سپیدی کرد تفگراجین کورتیال اروپا TJK داخویانی گوشاند گوت ریبر عبدالله جلان 25 سال نگردگاه تیپا فیا امرالی تجدید کریه و هوت داین کو به ایزوله کرن زده 30 سالن بکریاره که کو مینا کاویر جهانی تونه دستور نای داین کو مالبات و پارزارین خواه ببینه TJK گوت جبر نزیکاتیا خمامی یا سپیتی گرتگهن لترکیه و گوهرنه ناوندین اشکنجه دوی تاوری داویل و به حقوقی بینه دقونا خودیمین یا پینگاوی ده امین 19 نیسانه جه اروپای دست پی بکن بریا سازین جنان نامه آنج سپیتر بشینن بریا نامه کو هر روش جباجاره کی جدا بین شاندن امی بخوازن کو مافی حقوقی و قانونی ی ربر عبدالله جلان بین رادس کرن و تجدا مطلق بین را کرن و داویل پولیتیکای ایزولاسیون یا 25 سالان بیانین امی ارکو برپرسیارین سپیتی ببیراوی بخن تراحتی موالاره بریا جوینا مجلس جنانیا دم پارتی آخوی گوت انجام هلبجارتین هیویامه مزن کرن پیش هلبجارتین خواجی مجلس جنانیا دم پارتی لانقره لهو جویا بریا جوین دست به که هفسروکا دم پارتی تراحتی موالاره مجارن دروژه و دنر خواندن گوت انجام درکتولی مورالک مزن دامه و هیویامه مزن تر کرتوی هیله و سختکارین لکردستانی جی گلیمه درسک دیروکی دا دسرات فاشیست آکپ مهپی درباره وراتی کو گوت باخوه تجوکی ده لپرسین ها دست بکرن لناوند شرنخه به هزاران لشکر و پولیسین و گوهستیر دبستان سرطایی و ناوین یا تو جنرال عمر کچیجی گیل دهل بجارتین سویه که اداری ده دنگ دابون وراتی سلیمان سال گوجاکی لپیشیا دبستان نرازی بون نشانی واندا و جهر یکی را گوت بو باخوه تجوکی تلکود جکودری هاتی اف سکنا وراتی امیناک بروجان دروژه و راگاندنا جواکی ده مابو سردوزگری کمار شرنخه شنوان هالبجيرن وجهستي درباري سالوجاكتا بيدايا لدجي قانون هالبجارتن مخالفت كريه ودنگ داينا هالبجيران استن كريه لبرسين داد سبيكرن سليمان سالوجاك كو غازي قرقول كرن دي افاده خود گوت من جو تو کسن کو دنگ خود دان ر تو خبر نگوتنه حقارت وان نکريه و کور ناوتنه وان من تنه برسي نشانگال گورک دنیا کومی هادیتن سیاست بخواد 2014 چتین داعشی کوم کجیا مزن نشانگال کرن بدهان گورن کومی لپی خوهشتن هنجی چرانوسا به هزاران ازدیان ندیاره پشتی زده بونا وگرا شانگالین کشبربوی یا جواری خو حکومت عراقی دست به چکرنا رین لهری مکر ایرو لکوملگاه سیبا شیخ خضر یا لباشور چای شانگالی رد ها سر راست کرن کارکرین کو ریچ دکرن گورک دنیا کومی دیتن آسایش شهرمی درباره تقینال سلیمانی ده داخویانی دا ایرو ده ساعتین بریان نیورو ده لطاقا سرچناریا باجار سلیمانی دو اسایت اندام بره پولیت برویا ینه که آتا سراوی ده تقینک رو دا هاترا گاندن که تقین جبر بومبیا لو اسایتی هاتبو بجه کرن پیکاتی دیری شال دیجی آتا سراوی ده تشتک بکسی نهات درباره بویری ده آسایش شهرما کردستان داخویانی دا گوت ساعت 12 لطاقا سرچنار و اسایتک تقیایه و توزیانک جانی چه نبویه نه هیزن اولکاریه لجی بویرینه و لکورین هاتیه دست بکرن. در کاتولیکو 5 ستونین هتل 21 کس لیمر بون کم بونه در تجا نوندای مرشده هتل کورچوال اول منتی هلوشیا بو 21 کسان جنا خوش دستا بو سردوزگری کومارا منتی درباره هلوشینا هتل ده ادعانامه آماده کر پنجمین دادگاه جزای گرانی ملتی قبول کر و 2 ساعت وکرندی ادعانامه ده دست نشان کرن کو شانده پسپور لکولین کریه و دبیجه آواهی لگل جر زمینه وکی 7 قاطاتی
پروژه کرن د سال 2006 شانده تعدیلات اوی هاتیه کرن د پروژه تعدیلات ده در حق قاطن زمین و جر زمین ده آگاهی نهاتنه داین لو ما نایزانین کار لوان قاطان تعدیلات هی آننا در راپور ده تگوتن د پروژه استاتیکا اول ده دیتن کو هجمار استونان 33 نه لی د پروژه استاتیکیا تعدیلات ده اف هجمار وک 28 خویا دکن اف جدده خویا کرن کو ستون یان نهاتنه چکرن یان جی پشره هاتنه را کرن گودارنیجا منو چند ساعت بازان پیشکش کرن بمینید خوشیده رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستانه رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا دم باش بینرین هجا د برنامه نرین د دیسان بورنن امید به برنامه د بری خو بدن روشا چانده و کمزان آمده نهمین مهرجان شانو یا آمده هيا امید سروی بسکنن
ایرو دست بکر و حتی 20 هفته مهیه بردام بکر نبرا 18 و 20 هفته نیسان ده مهریجانا شانوی یا آمده بردام که جگلک جان شانوگر هاتنن و بشتاری شانوی ببین جباشور روجرات باکور و دیسا روجاوی کردستان شانوگر دی بشتار ببین اما سر مهریجان و شانوی باخبن نهادو میوانی می شانوگر هنن سری ده برفین امکتار هم بخیراتن دیسا میوانی می جان آتش موج بخیراتن سپاس سرانه سریدم تخواست برفین دست بیکن نها وکی مزانن امنه که سر آرماجاوی باخبن نوارکای باخبن آرماجا و مهریجانی همه که سر بسکن هنگام که سر آرماجا مهریجانی را بسن. بله. جوخاف فستیوال مهریجان ما یعنی همینه. یعنی آرماجا البته ام دخوازن همو شانوگر کرد بینی با هف و ام بیشتر کو برهمی کو در کتنن جبو کو در که هم برای تماشاوان آمده وک پلتفرمی که اصلا مهریجانا يعني ميريجانا فestival يا آمده هم بیشن جبر بیشی و يعني جبو ما کردن جبو شانگر کرد البته معنای دیجی جبر که مخابن يعني أنا چهار پارچه کردستانی ام جبو شانگران تایبتی بیشم نوارا کوی معنای جبو ما یا هری مزن اول کو ام کارن پارچه دیجی دوام فستیوالا دوام ميريجانا ببینیم ارامتین جم هف ام نقاشان دکن ام يعني ام بهف هایدار دبن کو ام بیشم کشانوی کرد آنها ام هفو دناس دکن جبركو مخابن سينور هنا دنا برامده و ام نکارن هم يعني هم دخوازن تماشوان پارچه دناس بکه شانوی وان بر همه وان ناس بکه و هم جی ام شانوگر جی دخوازن وقت پلتفرمه کی وقت تکلیه که ام تنجمه ابجیج البته معنی کی دل جبومه و ذکرم جبونا برکاوی ببیجم یعنی فستیوالا همین ام چه دکن ابجی جبركو يعني جبو شانويا كردي براستي ام بيجم هيواجه كي قالكي جبو ما تجيش سرفرازيه كو ام نحمين شي دكم فيستيفالي وبري وقتا كو دا سبيكر ما دغو هيا كودري بچه چا بچه مسي فيستيفال دبن شارداريا بازار مزن دا وقتا كو شانويا شارداري اري شانو وقت شارداري دخلتين وساعات شكرن ششمين فستيفال جي ام وكشانويا باجار آمده بسرخوا شيء دكن بالفستيفال وبتكيليا أبي نشان دكوا إدي هزك دركتي ومربو خاص كارشيك بله يعني بتكيليا يعني معناه ويا مزهري مزجبو مجبركو يعني ببشكري وبشكريا تماشوانان بخود دركتنا تماشوانان وجل الفستيفال تكرن يعني أبجبو ما فربر مهمة جبركو يعني ميناك أزبارم تنانكو يعني همو ميريجان دبن سازيه كده يعني بشكريا ام بيجن كو دولتان تنشكرن سازيان تنشكرن و اما اف جبو مشس ششمين فستيفال بيب ام بيجن كو دبيجن يعني تركي دبيجن ودنك تنايا يعني بشكريا سازيان تنايا وبسرخوا وبشكريا تماشوان تمامي بشكريا اري خسر وبشكريا قال خوتي تشكرن ابي جبو ما البت قالك مين جبو فستيفال انا همين شيء امریکی سر نواروک جیبا خونم برز جان بردام کن هنی که نواروک و مهرجانیت کار مرد پار بکه یعنی شکوتین کی بشتار دبه و چی برنامه نه